Iki Nana Efia Brown and so ewa Nana Makobi Ekweko Barbara Sariando yete omonkacho Mami Jesua and so ejinemu Winifred Azu Oheneni Ventures Macro Junction Mompi Gladys Banye Mami Efua Nyame Bobin Lion Rock Portia Asamoah Odike Daniel and of course September 22 Nicholas Asante and Ima Salami and so Abba Akosuya Obenewa Unyame Inshira Ubibia se Mojebre TikTok for the Modosu Tientimi Mubomudi Osro Inshiramu se Moniyeko. Case number 1 Amedu Chimwa and you know free by Kwadia Peja. Why no one could Nana Kwachi Mase Edibinsu and one also Waya. Ajeta Aruchimwa Emrosa Mane Sompacho Mame Oba mi show Iswa no Bible Quran e be focus ya kasa pene question apuni bodu apede me pacho me pe Bible ko ya so de me kosi esi Zion Babia Mame Zion Babia onso oboa me kosi esi and na me say Zion me kosi esi ba me sha se hey eya mamu medwama num ampa me ni sister panyina yo and esi e ka se Zion Babia no waje so se sorry na shren onso to me shren Zion Babia sorry na shren mo pejaba bodi ayame amedu chuwa kra me Bible me kra me Bible sasema me beken sasema me beken nukre trodo mi nitro onyame boame nyame boame oda erichu mwamro sande asem eda mama mpacho wo emeka krem na misita suna mi share branti bi eduru ho ana so obeware eduru ho bia ba achim dan hotel ti woni misita be di nkomo say 2 months time ko be ba be me ho ade o share onu 2 months oba mi sister won nkomo ni mi sister be di ye no ene na ni abere ade ne yira waja o say 2 months time ko be ba be me ho ade nti mi de didi mo ane na o ma mi chop mo ni nyina o ma mi skato adwane di nti mreka krai na say na wo ye ni ye bi mi ye say o ye ni ye say wo say metia me bana na ni bu afu Mr. Friends bi am abom bana na ni bu afu nti o ba ese mi enu mpa chomo papa wo uni na jai me pa cha ye ni obi a chekola tibe 2 weeks no ma miskada because of akra na mabo na ndem di adwuma me pa cho o movie director ano sa ton paboa ayo your friends ono ne nana machi kwachi yo nana kwachi movie director yo eni ye kase ba be 2 weeks no o ma miska me de me hu za akra na mbo ndem ma mistake tenu de na ada oba de otia na fumso be ono de sa de ne de won pen kra ye tia omo ne de won pe to oba bia so a one me ene nante koba one ba bia obeko bia one me ko ofri ne aya oba mo ho no ofri e ma se won ane ba apeja ho no ne munwa me pa cho de bi okay to oba bia me ne nante koba ti me la ke ya mo nante koba hin se bia oba e bia opia bonten a odimi pie bia no afa me ben oba ofa me bani edini pie to tone ma de ese muchi street no ti meka krena wo ye ne ye bisa se me huni se ase obepem bi na yisum bi free ti me yasan ka metwe me ho ti bibi na em se da bi uso kra no mante so ye no wayi mai anam se ne sa de me kwa check na ma me menyem ya nso me de to me bra anim ana me bra efre no ane de nkwa ye boso na so woma na de to nanim ya de to nanim wie no America ka no ande no ma miska ti anche bia na me ya recorda hospital me koda won na eka no bill na ye 3 million by na me se me hu ni nche awe ni so aba ni me mpese me bo ne kanti na me tu susu bi na mo 100 cedi so da wo e wo mi sister na me friend no 100 cedi ne ma o fi say pacho 26 ah 26
Wa utiwe. Pachai. Wo mfie 26. Me pachai. Emo nkwase awale andrumu ni nieme ma yo. Taba you 26 years. Na me maybe tia 48 aka 2 years me 50 years. Me who twa say bo echa wo. Nyinsa no na ayemi se nyinsa na ma metie. Na so konkwase ampra twinse ya sa na beto. Wasia be ma ni 2 months. Ma. Wani wanyam. What am to imagine said here? Omo do ma blim me kwati igbo. Sama ka kira mu se mu se mu sua nyansa. Na mu de ma twin na ne awale so be wale me. Hey. Munya jimi. What? Yo ma. Ka say. Ti eba en o send 2 million ne ma me no. Ana me de me 100 cedis so na kwaya 3 million. Se me hu ni nchenti me pesa ka bia beba. Ti eyi me no. Ene ya one day o send me 100 cedis a day na se me fe no. Movie director no. Was send 100 cedis ma me se me fe no nto aduane ndi. It did be 3 days. No was send 30 cedis a ma me. Neje say 1.3 and was send am say fantage and ti be 2 weeks na bi ma ana me na wan ka sa ri adwuma me pa cho na me botre ba say no enema mu nyinti ama me jai enema mu etire bo no de ade na wo hia na me wo shampoo as me wo ketwa na me ye adwuma na me wo ketwa ndi shampoo ni so on me yes me tima akoye adwuma na ni nyina ase me kwa me tu ni nyina tugu na me wo se no ushia be ma no wo nsanu dwuma ama utirim so obe na boa wo na wape wadwuma ye de munima ane so be wale me oba ne ye nante ene no de mi pie na ode wo koba na one wo da ama wadwim se be bo me ho ban mampa cho me koye fa me plan ni bi na ni nyina so okin me koye e odi bebie so me koye bi ba bi o mu twa na ba kuni ko wura mintin tina mi suro se omo bransa no mu yinti na mi so se mesa akoye bi yo pani anso mo wa me yo upesisi mu desa petiko media be bo wa pa wias ka say obedu chimu amusa obetwa renti second wine dey cry no eno so oba me nchen nam say obepe me ne mai ada manfi no me ka chen se me yare me so me yare na me sa anyem no mintimi enka se me forso se me no obede ebeda ana me ka chen se o me miskan ko hospital na me ho mfa me eno so o se me boa ti mi sorry pie na ana oyira na mamba cho minim ana ma de ba ko amaye mistake wo ho pa ne se ma de bia me bone so nko chem ni fia wo se we na first no we ko eti ma me ni mu fie uni ma me ni fie bla ni fie bla mi ni fie so fan kwase asem so ko mamba cho de ma mi ma me pa ken ma dismiss keti ma me sorry mamba cho ma mi ken sorry ma me pa cho de ma mi ken mi ken wi ama no mistake in baby e free by mamba cho mi ken wi ma enya me for so na ma enti kwa wi ase no waka me ma me kra de tu nanim ana o se wi ni fie ma mi nim ni fie wi ni na dwumam ma na dwumam su mi nim go me ni case no ma me so de me pa cho me de nyame di po acho ma me sorry me fa grant ni pie ma me slow me de nyame di po acho ma yesa ma asem oye ya me slow ma me de nyame di po acho de ma me nkama asem ni kawie na fa jini soleko enti me ma me so ne kan senko onko chembe bi oti a wo se na ne no beda no wo dem wo se be ma ne se no beda ya wo nyem me pa cho me wodan me wodan enti na me pa cho wo se wo ne die ma atokrodo aye mistake bebre wani de ma mistake bebre me wodan enti me so de na boko my lady fa na yi bia sa ti oba bia na wa ye dey woko enti me so kra na me se nyinsa so be ba ma ka mi fi ba kwase awoya nyamia na die wo na ye wo da na ma wo mienu minim se bi kro no de ko be boa me wo sister na na me so na wo be se wo pe no wo sister no mbra ne fie me pa chop first ndem no ni baby otiba otukotena sa ma se won ana onya fa eti mi na me be so le ko we na ma wana mi sister kra ka se nko onye de onko che ni fie no ka che mi sister se ni bra ba ko ama obi akoto toilet mawu e wo ma me mo ho enti yenya abote ode me be de e be sa akọ ma me mo
ti misaka bi ma osian waye sofo na misaka die wa ha mu na ye wo de ma enu die e won die ma mistake me si wo se wa ha mu na ye wo de chese sabi dra no obeba no wa beda no enu nko a so be wale me na me pressure sen ko obekwa ko chembe bi a wote ma kroko bi wo sen ka me de kroko ni bi ama no ko kire me be ma na no mi no e de na mjai ma enu anasro mu mi na sro bi an papa pa cho nde boni bi an ba sro bi an papa babo nde boni bi ani enu de ono be ma no ko fa ni nwa ba ko ne wo ye na mse sa de amintimi entena ho wakofa ni nwa na wo na me ja boni bi ani be ma na ko fo no ani nua enua opa ono be ma ne ma me ko wale papa bi ana be ma ne ma me no ewu ti papa ne ba na be ma ne ko fa na wo ne na wo nti na ma mi ja akiri de na enye na no we nkanya papa nchen sabe yeso esemu ya wa wadi out we nti they say no me na me ko we bla na ma wana ma we de me pa cho ade ma me de ba enyina ne say me so they say benadan ene 3 weeks ano ma me 20 cedin kana me say me de ba betu manim na me sama boa me na mone na kasa na ne wa peka kala ma me na me 20 cedis no de ma endo ni na ba ma ba no ene 3 weeks na yi me free hospital nti fa say enra no ano ma 20 cedis say enwumre nam da hospital na enwumre na osenka ma fa nu ntokoko ono a osimi fa nu ntokoko ni enti adechi Wednesday minim so obeba wa ama Wednesday na me twa no minim so obeba wa ama o ma wa ama enti mimi de minim se bia se wo se hospital be na wa be se ba o ma na te se de bre wa yira eti ehwehwe ne ma me boa sasa because unu ni fie me boa eno ne wanyem wo hwehwe ne so wo hu no eti obi oni bre bia Mr. Kwachi ya hwehwe no nyasa ampa choi eni ese kwaji police report waso ye so for sana nanka e waso ni be chiremu mi bisano so onka mi sana mi chem ni fi kwanimu na mi chem say mi ka chem say ya so gina property ai ni fi kwam efie na mi so onko chem no no chem say wo ye sofo enti wantimi mfa mi kona mi say sofo so de say wo for ba wo say wo ye ma so ya sofo panyimfo no wuyi mi kira wo mo na yi mi kira sole ma mo bia de ya nyi kira sole ma ya ho ade wo ko yi wa kira sole ma o ka so be mo ade na o pese odi mbe ko fie we sha be ma 2 months on ko yo ho ade na wonu ni say wo hu ni say sa da se dia mo duru no che so ma twinjina ni awale no we sha be ma 2 months oso be me ho ade etu o che so ba kwa ho ade esa oso no ani je ho eti na 2 months we 2 months ne wo de dai sister ne de ontimi nye boni bia ma 2 months 2 months tina se enfa ntoma enhye wa ha mu bebire benu na wo study no kro ni mo me hu de ya me kula o frako ejimi ni wa ha mu de frako no wa na ma ha mu ya mu dedodo ma nya ba wie ma e de o chi ba wie me sele wa ma me pa cho wa so some mistake ni dey bi nsi bi ma me sere adi na mpese ye ne boko ba se no ono no she se ken ran obebre miska enti enran so your friend the whole day wanfa ana enne so me sorry ye no so ye sa friend eno so a wansa anfa ana ono so sa ne mi di nko ka chem se be bia me pe bia no me mfa ne nko minimi ana me ka Jack George so pesa busa na ono no se so ho ne drosso ye busa ni fie a ono no ka che me se busum si ni fie se busa na ofe do sa si fie ofo ne na busum si ni fie nti ye dai minima o sa si fie ofo ha adwe na me kom ni fie ofo beko na je se ensam ni de se mimi busa na e wode o ka che ma mi busa na e wode o ka che mi sister busa na e wode o ka che le no na je se o se a hospital be no so no 5 million na wo kotua ye enu ye mimi chop money odi ama mi enti wonye skani bia na obema bia kota aduane adi onu na asem o ka kire me no ti na mimi nim se bi ko obepe kakra brem na me dia kofa drink akosi mi papa nua ba ko afen wa nya sa so beton drink na wonyem ye na woni uchi street na wo so oba wo de upie no wa hunu nya sa so ma uskan to drink wo kwanyem wie ye no mo de bosi mo jimi se die samusimu ya mai wa munhia nyansa jimi pass
Ebo mo ho de. Ya kura de wonya me, wo so ye me kase because my mistake, ma, ye me pa, ma sumbo kura na bobo me a meje. 2 months. Mistake keke no my mistake. Wo fie say. Ma mpa cho me kase minim na eja no medintro. Minim ni age. Ma, minim ni eja ana me so no de waye no meka de onye ma me no meka. Da be ne twa to out nka ne kasai. Ma me me kura de ye yi me free hospital na de chin ye no sa Wednesday na me ne kasai said the bed 3 days bia no ano because unti nka bi no ofre me sister frɛ me maame won de no ofre o mo ba me de no won frɛ me friends so on pick me call me sister de no pick na de ma a case we ma me ba cho ya santini de ma case we ma fa ma hantem ni se na me pena asumdue se e bia da se wode mbe ko ni fie me ka chen se ko me family ko ni fie uja sani me ko wanumre na ade chen me firi okra ba me hu se makoko minim ba bia wo ye de wote so ka wonfi ana bosu na wesi mi fi unu masante be kwai abrante be friend kone yaw kwai kura friend kone yaw me ba chan minimo ade nkrofo so mu ni no omunimo wo se wo na me ye gala adwuma ho na mba ne papa no e wo omunimo ho me ntie ne wo beka hello mami ate say mami a wo jimi ni hu wonu no wadan furu no gina ye na kasa e de na onim e fa ho e de ai mesi wusu onim no e wo kwa ba so abi dan hu ye no line ni breki gina ye abi fa kona san friend meza champo honum na me ba ne papa no so mama me dance mechia etiefo ni ahwefo enyina so mama ye me emi se wonyankopon enka wo boyen se ka yehu ye ho ekura ena ke saben ke yehu nyansa ke befa emema ese enwa odini fa so de so mama enya ne kwa no ena onua no nso aya odi anim nso ne ho ye me ho pa ebe aye no chese won kemi ma wonua yi anase bia won try se obehu obakɔhwɛ bema no ama o matrase aka asem no enti onua no so no won play the part se ne o play ya wo mo ebe betra wo no na bibia enya boko so mama me dance yo am say wa mama dance pa na mama tram say ema ho ema ntie nsem wa me bekan yi oba wusi so asane a wo pɛ wo ho no saa na wunya no ayese obi di ade abadwa so na oba beton sane ade ne package tie no saa na ne bo no nso so beye ɛna afa mi nua bayi de ma me nka da biara da se bia nani na ana ho anase na onim what you experience one a different man second experience a different man this case in so was a my sister at the end of the day wo na wonye mu a wote he wonya wo sister no wote fie eba ni say to won say wabeguagu ye so wo fie hanom a te say ye pa ma che wote ye hu ye mobo minim sa me be hu mobo na mom sa de we a wa ye oba bia mfantu ne ho sa mass production na ma ye nyai because say adum pempen so abia matimi ka say me de me nware so mewo why no ne na kwa akwa wo kire so oba bi nso wo ho a waje atum so de ne ho betu sa position no sa nyama we ye nhwe ne nyai na abufu ahomete first no nka nanke ye wo ma nanke eye ni je sanse omode ne pa eba fie amamre mu ye se be ma de ode ko oba de wo de ba oh so I say eba wo ho no anu ode usuba nye onye papa anu odin na ne yie mu kura mame eye ubetimi akanka wo na wo fie kan enye mame bumbefu ade assistant ya ye ma me say hello mama good afternoon pacha frozen pacha ya friend Elizabeth pacha ababe ya otu meeting ne papa ewo se fast to call those home call ya just kulo with your mama oye mama
Ye tie o kasa. Mama mba 20 ya mu reni ye ka e so ana one no alarm for so no e wi ase na wonu ni sadie me pa che wonu ni sadie minim ni so obet na akoni ya obedi ablantie bi wuti mun so pasem na watam ni sika no wa yesen entenzem de mun so pa ma jon to pa me wo mun na baby ya jabu wo mun so sama e wo geli enti gay dem ohia futuo ene za fe de odi akosi akoliko no ayo ye da se why mba cho yo mama won so am ya ji ani so wodem ha won kwan ne senke ye kwagina pop so adi ho dance ya enke ni enya aba no ene eminim ne befa because wo hwe abrantie was a movie director na se wan kasa wo pad kese because wo tie history na ye bo na wo pe wonu ma bibi ye den ewo omo ho na wonim so okohia daawre they say daawre no wakohia no de aka no ma yanwa mampanyimfo em say asem no kra ama mi hu de me nkan biu de meka ni say asem enu ba bia nso adanse a eba no ma yetwe yensem che kakra ya di say kwachi no me de mi hu say eye punishment okay jai say yetie de nkrofo kan a kwachi no de wo ebekọ punishment kese mu wan say mami uba ni nche ya nokre o ma wo fa bible even ya so kra wo ko no na nyiso no kra no wantimi anyiso hoda mi hu say bibi wom mami nokre no odi asie kakra na enkomo a ebai de me pese me kan say eno asem no enu ba bia bet ba bia e ko no wo ba ma ye nyina ya fele na hwe wo husu ye minim de me ofasi be kan akire die akire nanso esese yesi enkunya kase onya no kwafo enkura hora ho bo obekwae eho ni ade nyinaa so mpa no ekwa akire wo adanse e ba e bie ni ho a efeva wo enti se wo bu mama kwasia efa won sika entokwa sei dia eno ho akatua na aba no na de mpesa mekane sei mi hu se de me office be ka kirawo asem no eye too early say 2 months wotimi ama be ma anyemo na de no wadwen wo form sa say enti be ma na onyem no unim ni fie unim na busua oba ofa biscuit wei no de ahye obansa o de upie am se wo nso se de wo kai woni gipie ho pa enti se woni gipie ho de a eso akatua na wo nya no because esi a woni bibia aka ye kase ye bie line se ye mfra ye nyina ye be sole akọ enti wudi fo me de me kanu straight a kire wo wan hwe yi a ase we nsama ye betiti wo no enye ba wo be nu nse wo ba ha se si anso koso sa dimi de 26 years different mother fathers 26 years 26 years they say unyi nu ba bia anti me offer hello kwachi ma hai na yusu mama na te say adun na so bo kwa bai wa bi si e frɛ no ai ajutumuwa me ni na metiri na na de program ta na sama wo kike na kwachi bibi sa adan wa yi ni mukura yi wa de papa ni kura na nenda sana kete o so na ha me papa ni de as a minimum na oba na nya ni pita na ko o ka se lo di fo sari oba yi tie kwachi tie obayi wayira o se ni mayira sana bibi sa no so wa woni na banyam oni baby awo oni mu fie ni kuro ni so ni kwachi tie eti ya so ma no wa we de say the mila
So we say by the government and America. I don't know if you also put the DSC. Now I call you. You will want the paper, never be all. I'm ready. You and I are so many people. We take it to about a lot of other people. I don't know if I'm in one of the paper. I don't see or any was here. Besides, somebody else, I mean, in Ghana. What do you say? What am I say? Watch it. But what is that? Because what to do when you play? Or you need to prepare for that. Mammy, many let the dog many die. All you want to do is that all form. And I tell you, I get a wife or to who. Oh, if you need that name or the whole country, who's it about the middle of the way? And I got ready. The whole country was I want to talk to them. So my general and American, I want to play. What's with this? Now that there is a you can tell me how to take that. You can tell how to do it. Or you want another. Watch it. They say, me, money, epe. Nefuya, what you said, Bobo Sumio. What's one you me answer? So the Sumi inside the part of Mama. I don't know if the Sumi inside the Okada. What's it Busumi, a woman, I will Sumi answer. Busumi because we don't report to the President Easter Monday, another boy. The call said no or good for the man. It is a check every day in a minute in terms of my Jimmy bed. About any what they want to get Prana means about so once it is Corona with them, tell me about coming. Easter Monday, I call him and it's a little call. Minkasai. Quite it, person can say, yes, uncle, Wako, Shannon, or no doubt to a Jedi. Mammy, but we are more than that time where the Emma can look at your Uncle Jimmy. Well, I'm not going to put him down. Or the only ones that you know, Nina Jimmy, and the problem here. And to another say, you Bromano. These are also in Bromano. If said the youngest carry one up and they never present the new. What are you who knew when Yanny? Say, me a foot to me, the Bama say, Shannon, now one. Now put you once and not quite DNA. Uba, and your bar not the case. So that might be a member of the other. The bitch I am must be a minimum process or come. But the man now bar and not the but the character there, or no one go Jim. Minimum answer. That's all person of good better. If you're more about a photo. So I can't say the more about that minimum or by the water, I can't avoid a capital. Or by any animal. When said the man mistake in Yaba. Said yes, Semuno, Sharuna Wango, one and Yadia. But Mr. Mammy, they must have done. I put our character in him. The Pesicano, Edia Sendino. Why you minimum because of your value? And they bet you Ghana, abortion, Ghana, and so any problem. It is our party, many days by party. We don't know, don't be very good in that because I call you part of my family, and I told you about Bonnet. Watch it. Me Papa, I'll bring on Wabeba. You know, get there, some Monday, and Yari. Because the news a man for Fred Canonia Papa. Tell Masiba. Tell them not to go all of that Papa order. They not also be a Papa order. I'm not about to go to you. Opa who are now. We shall not walk the name of Pedro. One will really know, Papa. I thought us million for walk over the Mr. This come I think it's I'm not going to go to the meter. If the already didn't be a was not going to cost 15. Ana jamii bia na mpeni kuteku di maana wasa kwa ko siyo ide nya ile bi na mdo me kwa ina se na mako me ko me se kama je ko nya bi na ba onu na me se ska bi se o bo me ma je ni we bi nko no bo ma ko to bi me ko ma fre ma me ka bele ni me se me ko ni ma na ko ya me ko ya akona ko sku e di sabu ko ya ni ni ba ala ma se ska ba ka ni ko an kwa ma me kan ko ya ga du na me ma ka ko ya akona ko ti o to nka so once the crowd will tell me by ya, and once the crowd will tell me by ya, I was about to go to the fire one con, then you will put you. Come on, you go down to the person. No, they shall be seven of my because then my power of the to you are one for it. A big question because hey,
the way I go you after I take to the celebrate because that many people no so na me ko be na ko bo bi na after me yen ka me di after eh ma no man so move na ma no aba no man so le no nsia be di fu akwa bi stand up the bua the ko mo de to no boy also when you go to was that and other than as a friend goes to never to bobo me the way you bobo me ko ma say so I just need to mama e depend you just kwache wo de me send this scan out de adwo adabra why na buy one ensam bebre wo ojo de egere wa o de baba ta wo pa de egere ko baba so me pa cha o de busa so ade mi mo ya we me pese mbusa na asam ka kwache wo so obusa wasam busa no obusa me nana me pa cho se wu mi no me pa cha me pa to jani na wo ni pa to kan me pa cha me pa to we are so me say me kan kra ni me wu kra na me pe en me pa to me pa to wo se kan me pa cho na nka bi se me kan me pa to me pa to kra na me pe na wu mi no fine wu mi na me nyimo na me nyim wu mi na me nyim ma na me nyam me aso me me nya ko se wu me wenu ba we nya na de fu o ba ba wan kan ya de ko ba bedaye oni bedaye ni se ne baye no me kura na me nimo ni se baye na me nim eti me wo ye woni ye bi na me ye se me twa akire die no ana me ko cheke me hu se me nyima me de to me brain na di asem ni to wan na kan christmas asem we busa na kan kura me pe efi se hu me na wo di me bra wo fie da and I would be very fear that me dem na me all mother go wa wa me say you we don't na mi buso asemo wo sa wo ka bibi kire ma wo ka bibi kire da bu ka bibi kire ma se ma mi buso ni we se na wo hu asem bi no kole so wo se mi so wo se mi si woni mu nyansa na na ka mbe kire no ase kire no na de yemfa wa ne wa de akutie hello ma pa cha udi da cha femetna e so mame ene ni ano no na en mame so no hu blood na blood no atom no be he na mame ho ko hu a so ba he no be hu we ene ni ya we ji na chi na o so mu ni emi wa akwa wale no na mame so mu ni emi die obi awale eti we na emte ki na ni ma woni udi nkomo na mde mo ke ka mo nsem na me ma ni jam on the point that je na be ku ma akwa wa kwa ni se na o da ye fi o ne ti ka so no pa ho na akwa da o sorry anu abeda si we nya me ko ma ni tu mu se e pe ni mu ni ta eni e wo no se die na kura no wo no ko na ko ti e wo so ka boy ni si ai ni tie na wo hodum no na ye de boson class ba ku ko bie funo no etu ofla na dia tente ma na bu fi ma na onti kromu ha nti wo ba ye no mo ne mo be ka sai na wo so be wale akwa no nemu wo akwa no akwo akwa no yale na akwa no wo to na oni ni na da ko no akwa ku hu ma me ase wo ko di ya wo se tika ko ma akwa ni bibi ko tika de be ma na no akwa ko then wo hot to ni so ma akwa ni tika wo flower na wo di na ko na akwa ni so di wuti ni ma bi si kwa de ma no ko ala wa blocking no ni na so fle na ho de na tia no akate ko no yes ye ni ba bi abai no wote na mu ni ba ni ti ka ni ma no ye ye no de ti ye ka to se ko no ko he boy ni fi wa ni boy na ti da ni na ko ni fi o ma na ni mu awie ni ko de na me ka so mo se ma e bia boy no wo yele nti no ye sa no because bi oni yele die wọ́n yẹ bi ọ̀fọ̀ bi ọ̀sọ̀ ọ̀bẹ wà lẹ́nu díẹ̀ ntẹ̀ fún ọ̀dọ́ máa kúrò díẹ̀ ọ̀fọ̀ wọn ló kọ́ ní ẹ̀pẹ́lẹ́ sẹ́bi ẹ̀dẹ̀ ìbẹ̀dẹ̀ mi sí i bẹ̀yẹ̀ fún wọn sẹ́rẹ̀ ìdíyẹ wọ́n yẹ náà jẹ́ sọ́dọ̀ mu ọ̀bẹ mi fi ẹ̀ nẹ́tẹ̀sẹ̀ ọ̀wọ̀ yìí la sẹ́mu họ ètò yìí bẹ̀ntẹ́ mu wọn náà yẹ ká yẹn náà náà wọ́n sẹ́ńkà wọ́n wí twaso wọ́n fi náà yẹ diẹ numu nsẹ́m náà bẹ́ẹ̀ máa wọ́n atọ́ ẹ̀dú wà sí náà wúdi n'akyi ẹni sẹ́yìn sí yẹ fẹ́ no kúrò àwọn nfa náà
Yadase. Dr. Grofan kase we na bram permitting it. Ebusuafo asem na edru critical. Enye edru headquarters na ano ayedene. Hey, we shia brema 2 months. O brema be kromu nim ni ba bia. Wo de ne ko wo dem. Kanya so anya wo mensesa kada no ko no be kwa akoda. Opia wo nim ni ba bia. Hey, there be F2. When your friend is there, F2. F papa. Demandis pa. Doctor Yankwe, say dear. Eri chicha chake. Sabre Dr. Grofa Trasi. I'm working hard for the private. Fati wa pobdi huasa. Dr. Grofa Bekasa, da seba ebeka no yasema hu hia. Eno nti se wutie radio no abesre wa yiwasum sa na hwe TV no so amsi ya fa phone no etwa me fra TV no se de uko pharmacy a ombre. Number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32. Grofan ye mojadura ye de yen akase ye koko e de adura friend design to xylem e na afra ye grofan mojaduro no eno nti ye adura obi obanu bia wa adazipa wo di fadure ho obi se de mani su breme menum grofan mojaduro no ene ani su breme ekọ enkane no menatika kra bi ne makomai na ebo periperi me wo hwa ne mani su breme na ni bosumi mienu wa bra menko hospital efise na me ye adwuma wa awia so na me ye adwuma wo gya ho menum grofan mojaduro no ene sa kwantwo ne nyina ene nyame adom afiri ho enkane no na me nsa ne me na yem titiriti menum grofan mojaduro no nyame adom ene me hu biem maposo no maposo me sori anopa ase kromfo a yabo no me nkotodwei enim sisi na emoji gregre menum grofan mojaduro no ene sa yawo ne nyina me ntibiem edura na dwo obia da hwam kromo no medie bini koto ha mamina beto ha menum grofan mojaduro no ene nyame adom ade achi agise benyane me ansa na masori sa ni dura na dwo na mentimi nda eho asem ne yeka no na aduane si okra de abobuo mentimi ndi mede minsa wuwom nyame adom a menum grofan mojaduro no ene medi sa gi ntumu empompoi na ebo me na epai ebo me na epai menum grofan mojaduro no ene empompoi nyina ni nyina ahwete enkane no midware wi a gise ekopa afe na de bedweme ho ene menum grofan mojaduro no ene sa ho ika ni nyina ejai obi so on de no onum grofan mojaduro no a no onim sa de bi wo wiese e friend atenka kopim so onum grofan mojaduro no no hu se atenka ede de betwam a ene ye nua manum emfa grofan eni agro eye menstrual disorders oba bi ho a mfie du no omo nsa ene onum grofan mojaduro no aba bidru obi dia na ba clot obi de ba na ntwa obi de ba na oti yaw ene nyame adom ya no grofan mojaduro no ni nyina aye kama saa ne ye maame num ye papa num no moto ase twetwe wo no edum grofan mojaduro no ene omsi nyame adom bibia aye kama nene ye be kasa fa namness wo ho na wo nsa enu nan na ye otitiriti insunsuan so oben ena obenya so ache so wa mpa no adura enu ti ne de grofan mojaduro ba so obenum na aboa asiesiw na samwa ye kama a doctor for kire say yeyi enipa edubi asi ho a emu enan ensa ana omu na yom titriti esa nipa nan enye den ya mienu benya pressure e ya de da ho tu hwe omu pressure no bebre omu nsa na omu nan e titriti eno ti yare bone sa sunsuanso a yehu mi nsa no na yom titriti a doctor for yare e de ba no ma to the silent killers if you say yare e ba boko na de wo ko de di kan ye pressure heart attack stroke septicemia wan hwe ya sa mi insatitriti betimi adu girabri yesi men nuru sa girabre no fi se odu sa girabre ne dia na ye doctor sem ye doctor sem dia na ye akwantwa ye akwantwa so dia na ye nuru no enu tinum grofan mojaduro no se de be betimi aboa ayi ohaw afri ho if you say doctor for che say preventable che se betimi asiaro kwan adentra yesi ya nasra de boni e friend cholesterol woni watena o nipaduanum 15 to 20 years na emom ebi afom akowura enchini bi e friend artery sa artery de ni kwan se bibia fam ka emoja odi nuane no e friend nutrients
mframa papa no ewo mu no a wahome na friend oxygen no efra ko nipadua na kwa nyina ma nipadua na agro fine na nyame anye wadom na srade ko rewura scientist mu a emma emoja ne entimi mflo ye entimi nkoye entimi nru woni padua no mutam enti yesa edi wo haw kese na eba enu ti na doctor fo to ne dini low density lipoprotein emoja ne konya so emma oni padua ntimi nkanya no ho enu ti Nyankopon ya akoma no se mre bia no emoja ni padua ni hia a wo so opompe no ba bi obenya afi bia onpompe enu ti kodu sabre ya ahoɔden bi a nipa wo biara akoma no wagye edi pompi moja no de ɔde bɛnante no akoma no agye tu na ti duru ha no akoma no na ɛbɔ peri sabre bɛma no mu ahoɔden no akoma no wagye edi pompi ɛno ti press up no yɛ mienu pɛ na ɔda hɔ na wɔte so numgrofa magyaduro sɛ bɛbɛboa ayi saa srade afiri nipadua nom ɛnyɛ saa na srade tai moja mu a ɛsan de yare foforɔ ba ɛfrɛ no atherosclerosis ɛba saa de a na asɛm ɔyɛ aba efisɛ mframa no na ɛwɔ sɛ duru wadwene mu no oxygen no ɛfɛ de enuru ntam sɛ mframa na enuru wadwene mu ntam a wadwene cells de sate sɛ ewu ti de so wadwene ewu a na kyerɛ sɛ wano ɛkyia pressure tim beto ani so ɛnam akoma na ɔpompi moja no force no efisɛ yɛn anim sɛ car bia ko speed a ɛde fresh accident na ɛba ti wanhwe yɛ moja no speed na ɛkɔ no ɛdɔɔso kyɛn de wani ni hia wani no na pressure beto so pressure beto ani so a na ɛde wo kɔ edifra no numgo fam agedro no sɛ de bɛbɛboa obi so otia fam kura wontimi ntia ne nase ayɛ duduruduru adentira efisɛ adwene no de connect wadwene no ɛba onan ewu wonsa ndompedum mu enti wontimi mpagya sɛ de mepagya me de ɛda ho wanhwe yɛ de wo haw kɛse de bɛbrɛwo numgo fam agedro no nyɛ saa yareɛ me nsa ne me na yɛ titiriti no ebetimi akoso edi waduru yareɛ kɛse a ebetimi aka wate dem ifisa doctor for kyerɛ sɛ omu nsa ne omu nya titiriti no emu na ɛde ba pressure na omu nya stroke no so emu 80% omu di free pressure na ɛba na kyerɛ sɛ chain ɛsososo wanhwe a kakra ɛde obɛkɔ numgo fam agedro no sɛ bɛboa ayi sradeɛ yɛ free nipadua no ɛnyɛ sɛ adakrokro abɛkɔ hospital doctor bɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ mu efrɛ ni sodium ɛkɔsoro nti efrɛ de nkyini ni biem ɛnu ti na omu nya pressure no omu kɔ hospital na nkyerɛ no yate so ana yɛ mu agya kra cholesterol level ne kɔsoro nti anwa na mu no manwi biem saa na sugar level kɔsoro nti asi kyerɛ mani biem edu saa bere ya na bɛma ayɛ mɔbɔ hwɛ saa yare ba bɛma so a ɛma ne mɛma sam ɛnkɔ yie numgo fam agedro sɛ bɛbɛboa ayi saa ɔha we nyina afi hɔ obi kra de wɔsi wura dan mu a ɔtɔmpa so a asi aso gya gu ne nase hyehye no obi ntimi nti ni trase wɔsi ɔti ni trase asi ne ni eyi atofom ni tifa edwane gagaga numgo fam agedro no sɛ de yɛ ka no yɛ wɔ nuane no bi o my friend anti aging properties onuma e ma luku young e ma yɛ kama e ma yɛ fresh numgo fam agedro sɛ de bɛboa ahiesie onipadua no na yare bɔne bi anko anto dem efiri sɛ ɛna otimi kɔba kra na te sɛn na yare akonwato hɔ ɛyɛ asɛmsɛbɛ numgo fam agedro no sɛ de bɛboa na ahiesie onipadua no ama onipadua no ayɛ kama ɛna hwɛ nuane a yɛdi atosudi a yɛdi ensu a yɛdi gu so mesrɛ numgo fam agedro no efiri sɛ nuane no bi ma ɛfɛ antioxidants onuma ɛboa ayi toxins awuduro efiri nipadua no ama nipadua no ɛyɛ kama ɛno nti ne ato aduro ne dini grow fine nyini fɛfɛɛfɛ nyini kama nyini na de brɛ a wo brɛ no ana hoɔden na odi pesika no daakye wansa amfa sika na akopa hoɔden ɛyɛ asɛmsɛbɛ wonum go fam agedro no a esiesie onipadua no ama onipadua no ɛyɛ kama yɛde yɛn akase yɛ kookoo na yɛ aduro ti sɛ wɔ hɔ na nso ani so biriw woyɛ adwuma wɔ awia so woyɛ adwuma wɔ gya ho ɛyɛ mogyasɛm wonante kakra bi no akoma ɛbɔ periperi ɛyɛ mogyasɛm wɔ hɔ na honam nyinaa yɛ woya edura na pa wapɔ so nyinaa yɛ woya nkotodwe ne nyinaa yɛ mogyasɛm efisi wapɔ so no enuane no bi wɔ efrɛ no glucosamine misrawa no go fam agedro no sɛ de bɛboa na de unyina ɛwe no ne nyinaa ɛbɛhyɛ anan nti saa honam yaw no wohwɛ a unya no wɔ yɛ maaminum yɛ papanum wonum a ɛboa ɛma saa noma ne nyinaa ɛyɛ kama yɛde yɛn akase ekoko na yɛ adure sɛ de yɛ ka no wo honam ne so ne so biriw honam nyinaa yɛ oya empɔmpɔ ɛbobɔ na ɛpai numgo fam agedro no efisɛ ona na abere wa otifie kra no
wo hu se mpompo bobo ade o ka kire wa ne se wo mogya mu ayefi ti kodum growth amagedro no udware wie na ade afi dwi ho an growth amagedro no yenua ma menstrual disorders ne nyame adom atwa de ne bosume so an no problem ene yentibiem de mfie du no nya ne menses ne nyame adom aba beduro de ba entwa de ba clot de ba obo ne nsa no adan no obi de ba onte na wo de ba obodawuro ye ba binum ana ye papa num ye nyi mumu bema obema no enye dompe ne hyem eye ntini ene moje fam saa na srade de da ntini mu a emma omema sem ekofom num go fam ye duro no se de be beboa na sisi bibia aduro no oba no bema no wonum a emma ye kama ye nyare ansani anum go fam ye duro no ifise nuane no ewom no eboa manipedua no enyini yie eno ti ato dine grow fine baabi eto aduro bia ubenya bia to say pharmacy herbal drugstores over the counters ye yanka so wakasa enama eto aduro no wuhia ka na watobi Ashanti region ha ubenya bi wodani farmer omrom Apidan omrom Colinaco Arstown Brezerico Okeo Tinatek Sofolai Pure Live Abuakwa have me was for pole Jab pharmacy was for him fee ubenya grow farmer jedrono Sax Herbal or Potassium Blockhouse and a nation or Potassium Costa Pharmacy or Pampaso Yellow and Orange or Mokom PFA Pharmacy or Tafuni Road up 1,000 cartons ubenya Samdora or Kejetia look up from Kejetia K3 Kriske or Stresso Promise Herbal or Doom Babia Ebubosu ye babia ubenya bietu Nemo upe biato akotonwa Bora Pharmacy Herbal ubenya bi Uwan krame mwa Mishrewa ko kanshi drug lane Kinswa Keba Tinatet Nanabuache Angel Repash Ruta Hunyina ubenya bietu ubenya biato Nkoko Hillside Honey Fred Isaac Drugstore ubenya bi Koforidia Gabson Pharmacy go fine ho Uwo sunyanya kwa Kapeba Mose na Green Light ubenya go farm Magedrono Tachiman Ebidro Depot wa himfie opposite Brekum Dr. Clement main station ho go fine ho Takwadi Pristia Owas Ebidro fie Owas yame ya adom a Friday edwadro ne beba Bogoso Unique Heba go fine ho Takrade Crisis the Answer ho the friend older Ponchin Krakra ubenya bi Elibo Odalo go fine ho Cape Coast Wachi Ansa ana pena Mankasib Associate Station Jeff Formation Center Obenyabi wa Obroni and 1,000 pharmacy Tamale o PK Gombila Adroni die obi obenum bia wa danse odifa ho ti se ho na so ani su briw wo ye adwuma wo gya ho wo ye adwuma wo awiaso mesraw memfa grow fani agro ifise Ghana ha de wo anya adwuma wo gya ho a wo ye adwuma wo awiaso wo share condition mu kura obepia be fa awiaso Tibre bia nungwe fa magedro no se de bebe boa ama oni padua no ay fine wo ho na won sa no na yo titriti men ka se ya nanse e ya bone ensunsu anso asaso de e no waka kire no oni padua ne kasa kire se srade bone e wura oni padua no nungwe fa magedro no na nyi free mu edura na adwuna wontimi na oni padua ne kasa kire wo moje wo adwin no kofom adwin ne gise woda ansa na wo so wada enu ti na wo mini koto ha no wa mini beto ha wonum grow farm yedo no ade achi a gisi benyane ho aduane si wona wontimi ne dia yare nyina president loss of appetite wonum ato efise yare bi wo mu a so wonum ne to se de be ya oni padua betumi akonti yare tu se wo so wonum ato pe besrewo num grow farm yedo no ne didi fise wo ne dia edo how kese ene beba empompo no ebo na epai ebo trimu a ediwo ne beba ye ma me kura ni se duru sa no a na omogya mo ayefi nyame anya wadom na ewura ntiri na friend artery no a omogya de ye poisonous septicemia ebetimi akum no ntim pompo timi bo obi bo ni tirim no wawu enye bibia se ewura ni ntirim to wanhwe ya edo how na bebere udware wie na de afi edwi ho a eye normal bebre eye allergies misraw yenya bi firi enuanim ye friend lectins wudi na koka oni padua no a etimi ma uti ho sede mankani ehene na bayire ehene no wudi no wani ne ye wanfa kontomire na anka ho annoa ne ho na anka ho a wanhwe ye a enu mogya no be react a be mu ati ho wo bi a wo sa problem no go from ayedro no na ni nyina enfiri ho
ewiase mu ade etwa to a ede wa asase so ya tenka e friend orgasm ti wa asase so na orgasm no wan hia bia na chisa ade ede wa asase so no wanya bi e ba sa heaven no kro e be ye odin no grofo mageduro no se be boa wo asiesie onipadua no ama onipadua no aye kama ya de yan kase ekoko na ye aduro soronko a obi obenu bibia wa dance odi fa ho efise eboa ma omoja ye yie eboa ma omoja na no ye den omoja na no ye den na aboa bia ntimi nwura omojam eno nti na sa okọ hospital a malaria awieo no wanya malaria ntotuma awieo no wanya malaria doctor ma malaria duro kura giso san twere go fine ka ho e ma omoja na no aye den ansa na malaria duro na itumi aye adwuma no nti na okọ hospital bia aduro bia de beka ho bia no e san twere go fine ka ho ene nyame adum ko hospital go fine doctor tre oko pharmacy doctor tre and the nurse for tre yedro no emre ni ti the number no na da ofo ya beto aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Grow fine makes you grow fine. Digital Herbal Center and Panono. Say doctor say umoja swate uhia moja eno me adidi moja mu sam de de minute me adi ho dance e grow fine. Na ibetimi adi ho dance ama wo. Na rampa. My lady. Beda se pinya me e hira obi. My lady meka bibia kire me nua be. Se wiase otobo bob dan a ba ho esa ba be bowa ba be siu on se enema bi a wo ye se na wo free se adepa na wo ye se bone na we ne o ba bi a nipa bi oni si ye no e ho se ne nipa bi e kenkan ho nsam de kire wo etini nyina kire se wo ye bibi adwene ho yie na dachi bi no e ho asem beba hwe I was saying ka di ka sua nyansa edi kai wo di ka enyem wo baako my lady awade amaso mienu awade amaso tinka no miansa de ka wa obehwe wo yie se de be ya wo kofa wo ha obi ama me no ka sei o ma me eyare o papa afrim etinka wo na wo bo wa wo bra eti wo so wo hwe wo yie enti me nua ba se wa bra ba wo bo ne basa ene nipa bi anya bi kenkan no amwa e wo so wo hwe se de nei wonam wo besi atutu ni yie wonam galamsa ase se de awurangura bafo yi ken se tisa se ni etini ensanum nyina de hwe so de onua o se ni bre hwan ye o se no yanka ba wo di akokko ye no neni ye ka kire wi yes wo be wo miensa so what obi ane ne papa ni kun eti hwe wa bra ba wo boni yi na ma wani enna ho sa de bu wani wani so abuade afutu ametu diabo yesi diabo se na abrantie yi ka se wa ye audio su bi dia mo da twen nyabotre oso obebe tude nyabotre no ba onfa aduabo na abobo eno yimra mame ti hwe wa bra bo awo boni yi na tisa wa no ebe yuka malady ba me nkokwa ache so ayo na me ka sem kire kwache malady se urabai oyetutu ni kura kwache na ba be se ukom bi nsoma obi ansoma wo kwa yi o so ko krom wo malady se de no enye ne menses no wanya aka ne dai woni na dadem ama de ache de aka ne beda malady enna sema ba mi bi se urabai malady april na abehia no enne ye obusumi se eti so aka se busumi miensa na ekwa kwati nia no ye bia kwati abu mema ni mu ase wuti hwanu mo kase busumo wo dem malady se kwasi asemo ya obozo keka che etiefo ni ahwefo se busumo dem wo ye swayi wo ye tiama akofo na ye hwan malady kwati mekanya za asem kire no nam ne kofo bo na manye se ni photo na o eti re odi mika ko we tv no wo kwati be so che se wo nyansa ase ne ye busumbe no wode malady wo yiri wo fie na free so person fampra malady e kasa na so ni panika na be twan ntro se busumu wo fie ana wo kroya so wo san ye sofo according to Arabai wo se aloma kwati be hia guna num nye alomo kitwa ejo so san ye sofo malady abese ne so no abese ne so na kim ebe jiro me kache busumu wo fie malady be se kwati so be ba omra na so free se ni die wom die on san frim ena to so be malady me na mo fi di kesi eso e kache Ghana police service se kwati anu mo asema wo gire wo fi di kesi eso
kana fidie so se obema nyi se obese no mana de ose yete kwache kwache ya udini sa kwankwa ya jano ade ne ma kwache se sie ya kwache betima se nyi se no dabi miama ya kwache ntini ma biase edu ba bia nipa bi wo ya de a hu se de osie movie director kwache mate udi ndada na se hu se na se wonam na udie ha kwache ba bia wo bia no so fi se nyi se no e wa dibidi a sadie film na sumdie mra sakwani subanya kwa na maladi una baba be se ukom mimi tia ya fam ya mesa ade no mebom din na wo kwachi din no obo empadifo din anu akwafa me master me fa teacher kwachi no oni sansam fu sei na wo fa teacher kwachi to wo so a da wo kire maladi kwachi mra nyambo aduada se ni photo abeto tv no so na ko di mirika anko ma mefre tisa be sa de na to so won se wo sha tale bia su ba akokwa ni nyira wo hunu ye anu odi mirika wa ma ha sei kwachi mra aduada no na meyi ni ho ano na sumdwe mra akra no maladi obedia di so obedura no pai aduani obedia no aduro na aduro nyina egu baagi mu obi asoma ne kwati maladi odi me obi asoma no na so anya akofa ba ya se akra ni kosum na so akọ maladi me mani bididi afa odi aduani ni yam keka no se command ni tini yam nyina kura ba ni yam na kwati o fra kwa telephone so a usi mi kokro from akodidi me kwa sta akodidi na pilfo ni na kwati se we so first camera no kotunyi sentu maladi anu dia waka bayan tese eti waka dia se we no so mpanyi sen se sia no okane wa maladi bosumi mi ansa na eba o dia sika kosim o di sika simu pe akwa be wu ma meti na me kwa yie he wura mi tufo mi awrade wo di sika ko kanse nyi maladi wo be wu eni eboni dua ma boni ni demi kan nyina mabono wo de sika kan ni se no bewu wo hanu won ma sundwe mra na kwa chifri se nya ne ba o ko die ne na sundwe mra mo tramba bi ote no sa kwa e odi abro se obesa ni nti wo so to so se eni mebre ni scam na akwa akose no se me send this kaso nko se yin se maladi en so sansen so abai we se woni ne wo anka wagimi maladi eti ompene ba maladi uni mami kaza bedu ba bia ni se kokko so wo ho sawu sana ni brano akomo de no maladi akomo yew na kwa wonyem mesi oba ye oda apatayasi tim keja ana mi hepe ba kuri bi mano maladi ba kutoni yama yani yamu dano mi jim suo nyunu asande kan ho ana o tia no to otime nu maduro ibi maladi na sabi ya sa kwa ni ko sumna so no akwa ye nyama ni ana me hepe ba kuma eti kwate wo wanyem obai ba kukro ntima pa bia ma no eti mi faka efri ahazeko maladi nyamote mate amaladi eti mi faka efri ha ekokro from kodidi na kwa nyem no de da ho maladi mesrew kwate mra duada na so on de osi nyise no enyo no won sane de ewom na sumdwe mra o me sane de na sumdwe mra esa kwa no to no maladi uhunu no wabu ni sa ana ne betna ya dede no se hudwa ufie hodwa aka de ko fie ho maladi dia sefo na kwache di ni sa adase case number 2 Elizabeth wo fe osei ehin ofiri baaye bo ho why complainant respondent be na gina da kam Kofi Ajeman wona so ebo ho kwa oda yiko malizi etesai nyame adumo mo ya Bible kuro an bi focus ya kasa precaution apuni bodua opede he konya sorry abaya fefe ti so nkwa sorry ubebe TV so abe kasem peja ko sore na bo odin ye me so I am lazy kra Bible sase ma me kan ukure trodo mi nitro onyame boa me oja eri asem na de na mabaya mommy pasho me ye adwuma obo na bia me ye adwuma no empan say yes sanso brebi die me so otonton ne ma jesus ne la o ton dey me ye momo e obo na ye ho ye tse nuanom si be 3 months ni na o ka kire me say enokwa no na wo say o mada yare na o gi mi o gi bosia o me ho si be 3 months come say o ko fa ne ma si me ka me wo ska bia ka me fa mo si in fact na eden and I'm so the way I'm sitting here no ma minima so that I want to say so because I'm not sure na so be some mo na menya bia ma na ne ha me say wo de e na agina ko show me 2 weeks o man say
Mom Patoscano 10,005. 10,005. Wouldn't even baby, I wouldn't know what life. Minimum in the word, you may wouldn't fee. It's a mahoney fee. And you overcall Kodaka. Cassay. Oh, you have shown see 2 weeks now, share, no. Now, fair, no. Say, yeah, who not. Into my other way, Jahoniba. Or Jahoniba, actually, not one mahono. And I may, my friend is in our own way. Will be on what can say, no, nay, what for number, mammy. And I'm so okay. No for the any day. I saw a own yarn in see me here, and I miss my phone of like my friend of me, friend of fun, and my friend, I'm say, Nippers mercy, what a what you be called. What the picture by? Me pass on the picture. What's the pain? I what fast and me. On quite sunny papa, I trained up man now being what he said, no offer. Nam say, see, you more for your cohuna, you're not a ringing crowd now, and I'm say, so star. Then he said, no, can you? On the question, you couldn't Johnny Janacra, warning baby or meanwhile, mommy, and in 3 days' time, I checking the continent, so or being near Mana with Johnny. Where Johnny Motasani, even the call, you know, this time the super summer, you will be soon. So, who you couldn't. Walk or less you come what you 10,000 years, Eddie Scanner Johnny. But dear Johnny, and my corny crop, your corny crop, your control of Robeso. In Sutaqua, mine. Into what funny now, or funny one of Krababi will be or one saying be now, you know, my papa Kunshi, Mummy, a GD for us of company 4 in Sutaqua, my home sea, or more bar. Am I sound quiet? I dear China meeting Quamwe, Naming there is way. Hey! Says a GD for being so yamu. Tonight we'll look what GD. If I show any papa, never put mammy, I did for the bush of GD for my acquire and nipa, mammy and son of Babako. So Banner quite am so did name sell, better the mood man so, mommy and Sefrey. Namo friend, eh? Me mom do I block him. Hey! What is Canada say? But a better romance. Hey, and Tiene, almost the Taliban. Young, to a boat, ya. What's wrong, Quasoli? What boat, ya, who? Ofiaje ma bo hun photo no way. Where is here or we have her. What you yam bow way 100 million ye chire. Dia bow besia 3 months work game. E ma kola buy wa better TV so. Wa better TV so. E you aboje ni wa no lalas. Ofiaje ma bo hun. What kuachima for any moise? Nenedi nketwa. Na kwa ya ne ni said ya baiwa. Me pa so ya friend e reno, ne reno ko wo ma me ho so ndo hu ne kunu se bebe ko bia yenko ne yenko hwe no. No kwani fu no hu no. Na scan e wa wo dia. Mommy pa so scan de em fan say. Eni e fa che. E ya mi amadwuma sika like I say. Eni e fa che sanya ye papa menipa. Ana na umprano me wa so de krebi o ma me hu no bebi abase be wi asem na umprano o you remit my friend e no na do no be twempra obo na iramani malizi au ai to be ni ma na free container ni mo bia hu mo de mo fra piwa akemre na onwie ni yemfre no sa won wa block na ye de e na bro no be so na na oton ade no wa so ne obo bua ho efahe Esie Johnson abrantie Kofi Ajeman waji akola su kono 100 million e chire e de adwane no wo pia woni mu no mo mfra ye yeso na mo ogigi krofosika waji no ton jesi wa so na say me case ne buy ne kwa na ebi mu be yi we de ho ba we 100 we laptop wait say wajiji be brave ada odi dwane atukwan ana area se bomi aseti o Lizzy solena piwa kentrawate ye ba ne abefre na we kafra tene bede ne nipa ye papa akraketo hu mobo bemba pani toto turumu chime atiti wanu ho lala sentle titila sentle kula hu mobo kukru sika ntre de amount
is ebe be container atwene me nkuntura se e de adwane e da wanim allegedly said you okay no kola e da wanim say kokokokokokoko na wo obeji wani kankan so me do nyame piwak mommy mpacho me dase yamatiefo nyina aha emobibia akwaba ede ba Sompa TV so medofo me busasa ompo no emutesɛn megiri so wagye me se ofie sɛ nyankopɔn adom ohun ye papaapa enenso eye wukuada eda fofra nyankopɔn wode adom ye na awotwene kɔ na ebetu ya sondwem sɛ na kyerɛ sɛ yedi afe esanse enye ne panyina ena enya ne sei mesro me mekasa entwetwe wasoboa se medupe ena me ne wo kasa eti mesro se obetie me asopam na wapɛ 3p garlic mixture ne bi ato na wanom ebeboa opa amapom de ho nsɛm no akoyie ede amount won se yesen so weda no emu ayenwunu pa efri June mu ebeya ye de awura July mu ye kowura August mu no emu ayenwunu eti mesro se obepɛ 3p garlic mixture anonom ebeboa ama wonya vitamin C ewo nipadua num vitamin C beboa ama mogya di mu afuru sane yie ebema immune system no nkomwa no ho ayeden eti se da weda no be se aye chilled no so ho ewiem ayenwunu no eba sa yare no fon de nam ene asma ne nam ene me honam ye meja mapone maposo because awono ene me bo wa sebio me hwenimu so ne nsio ewo ho pa eti se one pe 3p anom ne moja na ni umu afru sane yi a yare bia betwam a na abebo madedia ne de wo sene asma ne de wo sene me honam maposo ye me ya ne de wo sene nom 3p garlic mixture vitamin C ninti ebe boost immune system no ama abre bia no ohun ayeden onkase mu be yeden emoja bedu mu afru sane yie eti weda no say enwunu say yedai on check it enfa ho kra because 3p garlic mixture ehye ko na ho ba bi nti abre bia no utimi ko utimi ba yenye ne sase na be ya weda no enfa ye bebre na abre bia betimi asori akoye nwuma so de bia meka chew se ene wo ye adwuma mpo na yedai na wuti fie ni pono toma ba akom yenum yensa wo ba no wamuna because no mi se wo beje no wo de wan Ghana na wo bekọ pa bedi a wo bede be fie no wa cash enti yenye ne sana emwaye 3p garlic mixture ye number ni efrensi sia ne no emonkomo ene ye kasafa menstrual disorder ema ye fichi kro ho nsem a aye atete ede amaye seri ye kan mema prostate ne ho asem a na ma no bi eye se o we de ye ma nkomo ntimi enye masem no mesrew emema prostate ho nkomo no ye ma efa ye ho pa because emema ne omo a na ekọ ye ne omo a na eba ye benyemo a eye omo a eti sounds na ne ye di man nkomo ema de no menstrual pain menstrual disorder afiji kromo amane no ye ne emema no na eche edi sound nkomo no kire se be ma be pon adwuma abebe fie na wo be yi woda ho obusansa na amana ene de wanya hwe wo se bra ache se mesura no pano me menses na bo ma ya simi miti ma ye memre ya pan ase wa fira adwuma aba na nka abedi wifi nsa no beko kitchen hwie ni ho wo pie pa akoto aduane aba bedi a na ye wo hya na hyew p garlic mixture fa komo oba ni wo fie na onnom ne menses ne be ye kama enti se bampo na nyi ni date ene onim se na menses be ba otewa na aba kama ebia sebio ne nufumu ne be yedu kakra ana na yas na be ne yire kakra bi ana ne sisi be ne yire kakra bi na ebo ne nka yese menses no eba apart from that eno an say eba say your 4 days 5 days kama eba sa emoba no wonya homeka onye ne menses de yeso ne ho oden obetimi awura kitchen abo nkwade oni ha obia p garlic mixture manenom ebeboa no amaso obu ne nsa yare bia emeka no ene oba bi bu ne nsa eyawo ne doso ontimi kura nkwa adwuma ontimi mpie ontimi nyahwe ne waye basa nanka menses no so de eba besiesie wo ene nkwa ne ba ya cheke kala bi ede mawo ene ahoden bi ne fantasy bi chese ni ma bi ede bra wo system no tum se aso waye han bi eya cheke so on cheke ya cheke hwe se o menses se eba ema no tum se enye yaw ene pains a wo bekomu a tum se waye free ho dendende wo ye okay pa
P3P nom ebeboa wo. Ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824. Obaby sin menses no eba boom bebre ene pad ne boarding. Obetuma yisu pad park no miensa because osiesie ne ho na ne ho ase osiesie ne ho na ne ho ase eba sa kwa de say onye comfortable but o menses no ese eya adantemo eni kwa se bank tenkete eni kwa se ba bebre e wo se ye mfinfin wa wo hwatum se eye okay sana wo se o menses no eye ni kwa se ye nketenkete so ba o menses no eye nketenkete na emayi a e the fibroid betumi abro because niema na wo se free mu besne kono anko obi nso de emakura kiti obu anani age se the menses no ne pad o yisu kura no week ni nyina enu be 4 kura oba ebesi wa wo kwan oba wafu be yekutu oba fibroid ye be ebe ya kese ama yakwa ye operation ni akoyiji eba sa na ho den sote nom 3p garlic mixture nenyi sa ha oni nyina emfiri ho na o menses no emra kama abrebia no ubenya afa hodie awo beba ama ne nyina akoyie ede amam obabi nso die eyiyi e wo se e flow normal sesebi nsio e flow no ne de no eyiyi tem medofo eni kwa se yesa e wo se etimi flow normal se de wo hwie nsuo egu biebi mu no esoko ko ni kwa se eyi ukoyi wo pad na ni kwa se hu se abotoa ene dem hu se toda se saade ne besikura wo bu nsa awie no na de aka akire no na eyi kama na abesene ko obi nso de wo start ye no a eyi akese kafra wate o didi facha me man kire mu se ya obi won ma wo hu de pese kire eno nso enye e wo se eflow eno che se ohaw e wo ho P3P garlic mixture no na sa haw no eto ntwa ye number no e 0248 92 8824 mesra wo fra enkasa wo ne doctor na ekasa etu de wo nsem usie ka bibia kire ye wasem emeda bonten da gise wo waka che se wa ye adro na wie nya dance die enti wonkoma wo ne ye di no ye record ne ye mo na nya dance ma amanfo ntie bi 3p garlic mixture adanse we ba ye bo no e ya amanfo nkomo o se doc mommo obi nso nte se adro ne we na ya mame anye saa wasem empie da fra ye ne ni nkomo wate ebeboa wo 0248 92 8824 ubu nsa wutitimi paiwa obenum adure wo wiase nyina enko num 3p ebeboa wa yasna ye ya den wuntimi kura ntene omu num 3p ebejai usisi ebasa kyerese wuntimi kura ntena se num 3p ebeko de me kan se binye woda wuhu gise ebia yew ena be hu se wo bi bu ne nsa abra wo bre no enya asem ketwa P3P garlic mixture no ebe yi sa haw no afiri ho obi de no ebe bum bebre etimi kura twa wo hwe because sebio emoja na eba no aba boroso abnormal flow ekobasa ebetimi de haw bebre na abrew no waye ho ya P3P garlic mixture no na enyi sa haw no emfiri ho me kan wo bi se na ebe ye de na safiji kromu haw no aba betumi obi de e hya ase efiri da o hya ase ebu ne nsa chese ni system ni pedua na emu no owo problem ewo ho enti na wo hia 3p garlic mixture obi nso de aduru mfinfin no ene wakonya saa ehaw no eno nso wo ho obi nso de ye aduru a onom se onpeso obenyem se ene wo ho mfa wanko hospital papa ame ya nhwe o blood group ame ya nhwe o resource anhwe de betumi aboa wa maame ye de be mawo obenom nkwanche no wakoto no wono enom the problem bebreo o menses ni betwa kora ma biem obi nso de beba bebre obi nso be yanketenkete ene the problem no ebrewo no obesi wo fo kakraka obi de etimi phone no obi de etima ne yekutu ubenya problem P3P no na ehwe saa ne ma no nso yie obi nso de ye pa ye nsa ho de hye no ye nyina ye bo ye ho ban nanso wo bi bambo na ne wo de ne mfa o menu akosu akoye bi ye de hye no kyese awo ne ma biem o twen no no so akwaje enu abi me pa cho woni ne blood group mfa woni ne moja anyepe kona doctor papa nya wo de ne ma anye sa ebetwa wo hwe abonten o wani su bebriu
ebi ene wo mfa eti saa ne ma no oba wo ya no hwe ne yie e betwa wo menses no e kofa fibroid de abrɛw o menses ne beba bebre e som se ba 2 weeks ne ntwai hwe de beboa na ye nkase jai e wo life but e mo hwe se nkofa problem emrew afa wo bi nso de no e bia na awo na chi no wawo awie no ene wachi ne menses no ene makakra ti mesesa eno so ene yen kasa na ye moa o ne yen kire kwan abefa so a obenum 3p no na ma o menses na sa be ye normal ewo akwada na chi obi nso de ye sebio wanyin nsan na asai eno so etimi kofa o haw edeba etafiti kromu haw ne de edoso obi ka ne de a kire wo a enka be hu sese wo de ne krampo no ewo fom kakra mieni nkomo na ye moa o ewo 3p garlic mixture ho ye ka se frɛ ne a eya no wo frɛ kire se de ye wo bia ne de be kire wo kwan abefa so abanu maduru no na ye adwuma ntentem na aboa wo amonya afa ho de wonya asomdue ye se apomuden mapa eni asetena pa enenam woni apomuden a maame obi kasa kora na so we dede gu asom but wo ahoden a obi ankomo ye wo de no ani age P3P nom ebeboa wo ye number no eye 0248 928824 ye ka ne se wo hu gise wanom bi kuma se Bora Kolenak Heba Dani Heba Chris K Heba obenya 3P garlic mixture hofu onko Abet Sam takrade eye AA Mensa Koforidua Gabson Pharmacy ewo ho Momoni Away Enterprise ewo wa yene katidra ne dinhwe ne mu wo fa Kwadwo Heba Temale baabi a electromat ne wona oko UDS nso a Charles Heba ewo ho wo de wo hwe ne wo Sompa TV a se ya na aduro ne tie ensesaye bi anim enti ye atwa eto phone no so obowura pharmacy ana Heba shop obi eto bibiduro no a wo se papa ana maame we bi na me pe fa kire no fa phone ne kire no no wonyi bi mawo ema obi mfa 7 enya kotokro sefa kodo o de do a enye yi mesedewo enne nipa bone fonti yenhu ni papa P3P nanom okwa waso foforo ho o se 3P na ena mepe akrafo obowura okanshi Kingswalk Kofsam ena Angel Heba Ekus Pharmacy Little George baby ato bibidro bia Ghana ha de obowura ho obenya 3P ato abrochire nso Africa market bi ben wo bia bo wura ho obenya 3P your number no eye 0248 928824 friends here na doctor no bedi nkomo amwakoma atoyem ma moye reso no nche se 3P mo afre ni nkomo na ye moa nyankopon ya adom adasene eno bedi hia ebe hia dodo 3P garlic mixture busia for Leicester Ghana na free ose enkase pad ye kase yes omodian so obeji bi oba kodani ko school a boarding house mo fa bi nwu omoniemen 24-hour protection 0501390337 ash foam ye kwa jibi eye tetentre de eye kama that's why wo jo nya wo ya from kono kwa jibi educhimwa ese na me I am team sisi ya de Ibrahim afi wo de malamis no so beboa wo eye typhoid ni na befano ton kan sisi ona maka pono so amabema waginem 0599415191 we ye Unilever Pepsodent cavity fighter ye kwa jibi sesi unso nyuna femfem kwa jibi ne nyai unso femfem kwa jibi sesi ye twitwi osia eboa eisa wo hawo ni na efri ho cream cracker yem kwa jibi biscuit ye egu he edese eye kama anopa uye uti bi na de bia bia wadidi ame na atwe ho anumira a wokode komode wo no wajibi eboa wo ema wo hwe afi nuanu ewo mu no so ye kama we enye pampe emu akama na e kama pa osenkra to FDA fonso age atum offset eye du papa eme nyina boafo ehia bi ntwabra enso twabra ba force akola bia obu ni se bia eni basa kokko jibi me pa cho hormonal imbalance eye wadru ovarian CCS ama ema ya wa ya basei ko jibi untumi ntukosua ebe makosua na ba bebere pa cha utobia obenum de bia baako sanopa na ufa de bia no sanwumre nso a enwumre na offices a midpoint pharmacy for juma omnom de medimal tablet and any suspension malaria and so tatashi e de aba 0596 607 858 pipini toma plus o se dro papa
ɔse aduane tɔ yɛ mo a na kekaw wo bufa so waduro no wodidi ana wo fe kono kwaji bi bi eto na duro to aduro wobenya bi ato 0541337810 edwe so krapa Dawood ye ko hosesi ye yade a wontumi nsa eye jimi adwaman anu de wonsa ya ka nyina ta otu ase wonum 360 na de wontement ni twitwi 0241244012 minima for say wani amawa Dr. Time da so amoya de dia na nkyere se wonsa stroke diabetes obetu ase prostate ni nuano ni nyina bedwane ye was ye ebuya kwa agogo enkran so pokuase mayira 0244774282 Kojak Farmer ye ko hosesi ye eye aposin ye ko jibi ye dibidie na ye eyi si ase sada na procode nso de ebema wo ni nyina adwane Kojak procode ye ko jibi ukono ka se bi no we eye bi a o si debi enyi kura 0531069945 a bishop apemprande fie ni sika bi ekura ubia ye ko sesi ye to bi ko cho yere ye ko ne ye ko o silver ameria o gold wa wo beto be de ya so Astam room ehon wo adehye market echi o wo ne bebre 0598585219 OCP Ghana akuafo nsori nsuo toto atosodie wo de fa guso nyema ntatawo ebeso doso we twa no bebre amonya mfaso bebre OCP 15 OCP 10 ye ko sesi ye 0555909437 Tabita aya sabia sonko ye wa hojo da bai Cindy Junction ye de abrovdro ne bibidro ene sa yade no kabo mo 10 na yade na dwane me pa cho 0202347647 ABA Herbal Center dokutei wo yade se so for 3 days obetu wani yade ni nyina tabi yiri wani so ade wa kire hu obehu ni ntente ne nyina tua bom obehu akenkan ni ama wo so ayo say from wonum ekrai mu say pampe ene yede ebre wo owo kwada so twena se sada ena doman kuro obebeneza preparatory school ye ko hosisi ye also for 3 days wonsa onyado wanyina enfama Mr. Champo patwa 20 ho na abrampa na una edru so obi okay malady obi akaza mam se wa aba mam se wa asemu Mr. Champo ake na fe usi wakaza ye yo sofma me dance sofma me o ewiase enipa bonifo na wo mo ama obi ammo obi ya no ho e kire no ababa se wo hwe na wusu a wutimi hu se wo entimobro na munyina so matna line baako so e wo bo ho na mudi dwa wo de abrante aye onua eprekope ena sebi wo hu ne hu sumambo ni bia ena wanwe da se obetumi adaada no ya so nemre die generation ya yewu mu ese wusuro ne obenwo na abrante na de na ya waye no hwe se boni baako ese David odi boni ni di ababai ena ne yira ya wonyim a wohia ne mo ano wasan adwane agya no enunti no ne ede se ababa abrante hu ne se ne wo ye no sebe wojeje aburo egu ni tire so na se wanhwe ye nso so a emfa so papa bia emra no we se ne waye no eye boni oboniti mu po se ababai obebu no ohun ye se adwuma na ye so ababai so adwuma na wo ye no sika ne ye ne dwetire a wode ayi adwuma na che se wono wo adwum papa no wode adwum boni na obese wode gu na adwuma na ye mi de se ye de no ato TV ni so na so twi ni mutane betene eye pa se ska wo se de nya de ya sof mame obefa di obetue ne so obese prison so be mu so a ne be bia so ye be che no na edru pemben so mi gwane sa che kran so a wanhwe ye a obesi ho enti won hwe ne ye nyini penya na sebe ye bu ne kwasia obi yo papa yemfa boni entua nika enamafo sabi ebinom suban omum sese no ha adwen na obia emfanya foto na won sesa fi se sika de yenya na yempe na so fiti prekope etumilika eyesa nema we se ya sabi wonkwa na wo te so enunti so ma me foto amede ma no ene se wo mra na o metie sika ne fama ba no na so dwe bia mra ndase ma me dase ma won se asem wa asi enam so ma ene papa ye obi kwa ye nti wagyae ene papa ye ye no ye nhwe ne yie na papa ye ni bi wo ho a wa akra otena se dwene ho asem ne hu nyina ye didwa empo kra ye ni ye te office empo a
minim baabi a wote menhye da nim wo minim bone kora wobetumi di aye me se matam sika twitwiri die na ene se obenya 100 million ya kire no ene na minim na abaya wasi abrabo kwan mu atimi aye ne nkakra edi sika twitwiri die se ya to ho na minim asem abra ebeka kire na se watabiri di ama na wode kro na eyeme a enka justice na esensen ho no mekeka abom se justice no esika no eso se esika na oba abeje na lawson aba betrango me calculate ni nyina sanam the amount justice na wa hange no ene 100 million ebo abra ansa na meta ne udwane ya na mahunu se wo wade bi a ene ne bo abra na mede no akwa chese etoda bi a ho enkrofo no bia nkasa ahyeda yo mo so mo de o madwene ankasa ene nam Ghana so hye aba no omo de omo ya smart che obi a nene mfo nyina beto heidie ene e wontumrika na ne baabi a maami wo bia won pentem pass and papa bi nka nkere no enya saa pa de aposifo eso ni mu a wono ankasa na sembe e mobo my lady me da ase Ebia mekase mi se boni mu mranimfo agyeman no ka ho oye boni mu mranimfo awu se yese we akobie ne niam bebre so chese wo ye craft yankasa wo ye kromfo agyeman me yasa me kasa edin asemu we afa odin ho akoba se waji obi laptop waji we o yire a onno odata na mu wasen adwane agya no wakọ kwaman ho ama ho nsa adanse abam se ehokra wo bebu nkrofo entimi ne kakra me ka che se wani tua pa na ode wani ekọ wodadoa so ene cruise no so wo ho twen once a opicha aba yi baby biara ni ho ayehu me ka se nkrofo frefrew enti se ni nguase we se obetremu na bi aka de sim ye so ye gidifo gidi they say title kura on Ghana ha enya gro na aden o ma me ye gidi ni o papa ye gidi wonso si ye gidi enti krono eni asisie ana odi we ebe ka odi say we o krofo anase we japade a wo anyame dia ma o se wo fasa asum yi so na fa hye nyame anu nyam afa wodi aniguase na aka nyame ama bia ka wabusua na gidi so no minim say difference yo mo mintimi hu na me mpen fenje hwe agyeman fa bai wani sika bre no se wan fa sika na ama ye baba ba sika no yenim kwan a ye de obefa so entimi de agyeman ye edin agyeman no bo ho ban ise mpanimfo din na jai kro no ne asisie no anyesa o ma no onso baba betoa adwuma legacy awuja na asase isu no eno na o ma no e baba bebon abutire de me ka kire wa no na ramba maledi me da si pi nyame ehira maledi Kofi Agyeman no bright candidate ho bright Kofi Agyeman enti omo Facebook ni YouTube so ho no mo a omo check is anyway eye Kofi Agyeman bright ka ho maledi tiawa na busuafo me ye frey eda me frey Agyeman call ba ko mienu fa no dum phone oye smart ohunu phone new number bia onfa nso orim de waye eti me ko so frey ne maame nua bi nya no maledi maami ko ho osi besi ne o ma fra branch e wadum ne phone besi ne o mo kura pesenka o mo tene nka se asema awuraba yi kan eye sa na tie na fe o ma hunu de o mo ye maledi o mo so o ma frɛ na no wadum ne phone na maledi die wo mu ni branch yi ebeye ni su ene ne ban ekwan ofa so o gi sika efra awura yi wo ene kwa ofa so yi ne ma free container no haye o enye ne dia se ne dia nka bebe ton de tenika okọ haye eno kwa kasa ba na wo be yi ne ma na dwane ko ti Kofi Agyeman mambofo nipa bia wo tie ye na wo hwe ye na hwa branch o da TV so Kofi Agyeman bright Kofi Agyeman no wati akoda we sika se wo de kofa niam ba 2 weeks wo de be ma no maledi ebesi ne wadum phone eda wo be so biafra so wo mfa wo block wo munyina maledi nya nipa ba ko nya nipa mienu eso se wuo
Sapepe na kam de ba besoso na nka ye tietietia Kofi Agyeman pentem eje wiase wako malady mesin ne ubetru eban bi hu obi wo 32 33 31 na malady boho no mesenya ndaji ne tuonya yenti o se watesho o man kwanko hadia wo ye o watesho Kofi Agyeman ebe wisan kwati ya weibi amo maka teze watesho malady sanse semwe yebetimi asososo enti Kofi Agyeman tumrika won famra enti se sika obedini ni wiase a an wadi ekafo Ewrabai emfanche ne emfanche ne kira bebia ewosie kopia no oso nkwa so won kroko bia che na din wo yentia na Kofi Agyeman de kofa se ninua na Kofi pentem eje wiase wakofu obi ba isa ko yawo teche eja ne ho ato na busua so kwasi asem ko a ena nipa bi nam wiase o mudi asisie ene po ena mema ne bi enam no mudie maladi Kofi Agyeman sika me se obedi so wazan obi eye abeba yi dia wazan no eti nei Kofi Agyeman tumrika no fa number na gu TV no so no etita wa woni betwa Kofi Agyeman so bia se prostate bia ba miete no wa krofo wa yazan san odin nam wiase maladi eye ni su ene ne ban yaso oba hane no be hunu se hase ye diga no onum nyina be ye fine mudi agro onum batikuo sesie onum batikuo ye nanfofo achese adagye bia nim wonyamozan bu wia wotido ahoma timu hwen ba bia mu hu Kofi Agyeman juwa di se ya benanti wiase no so da bia no odidi maladi na ya na me ka kire enipa bi edi boni se no wei wosesu ofiri wiase ensesu otire wiase no odidi wei san nkrofo etimi ko ni krom akozan nkrofo nyina ne ma me mo fro no mo ho no maladi eye ni sun ne banke wo su ofiri wiase na so ndue ba mo mo ni bia ko no awura wo so nkwa sori eno zo obodi bia ko no owua na ka bibia de nasem ekwa wie maladi listen Dr. Enko that's yeah some Oheneni and some doso nipa so nya me bio nipa no no yonko nipa bio kra bone de che papa ebe yi ya mfa kire ho yemobo ana wie yam watiefo nyina aya ha moniti na afi monhwe ebu akwa Canaan ana Lawson Herbal Center yane Lawson Beverages yedi enjuma yane pani kwankyerefo yera Dr. Lawson Chemenu say ededie mu oyade onum oyade na enanso mu oyade ne die kwan so hwe aduane a wudie ni yese ko ni padua mu a emfa haw emrel hyanesna entumi emwa ye ni penti ye be hia na me pa wo chew ya bo ho ban ewo enamu na yade ansayo ya sabio yensa enso ye chedwade no ajanan biaye baako jonso biaye baako enipa du obi akọ obi ne hu nsuo ya hweyie na infection ama oni padua mu mema ya adwuma nanso me pa wo chew obanyina di nkwa men dia hese prostate cancer ebi anya oda oboban ama oni padua Lawson delay man capsules any word running edin nefa homa na frɛ na ye ni nkomo 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 0248 619 999 what you bia about Lawson Herbal Products about show him say onnaye na onasem enkoyi a etuma pressure ekosoro ana onim yasembisa empempi no ye ni regular sleeping patterns about show obenya ne yemu a pebre pa ya ka otai de da ene ebra beta dia asore pa eboa ne pepinen ice BP kosoro the pressure kosoro about show mema ye fa onto aduro so hwe wadidie yie hwe onna eyie hwe onum eyie ede be na yawudie baba na yawudi no dodo be na yawudie very important de wudie dodo wudie abra wudie no the right thing can be done at the wrong time make it all wrong at the panel wan ngere bremu aye brebo na emu abeda de bone de amount hwe didie yie mesre emeburu yade hayo ye nya yade
kokofo chi kohwe 25 29 19 na diagnosis of hypertension with jabroso na de ehunu say pina no ensekane na de ntomo hunu ntam obehunu no na eyeja ne stroke obehunu no eyeja ne kidney failure obehunu eyeja ne heart attack mesra woni de kwan so moma ya hwe aduane de yiye the junkie foods ne doson show na aben show na wadi awie show na ya de bekun mesra woni de kwan so de ne sienti enne ma mko jade a moma prekese enoso ewon kwan ni mu ama de ne sita garlic mo de agya bomu ye konsusa da bra odi kura bi kura ye nkwan edi ye enuane sa ye adroma ye o mesra enough of the artificial spices dokodoko frem siase chinsio de mesra ade mema obenya majene ene garlic enoso ewa abomu ni mu enche sa spices ne kole ni ade mesra emwa enkwan no ma prekese hunsuo no emmomu chigum na enye de na fa hoden mawo ebasa obedi unkwa na men na etimi aboa why kese aboroso lack of exercises from the came no wasi tofo around the office opie free wa kan mu bi uku ho mesraw ya nanti kakra ya te free kakra ya jubaden kakra ya kentene ho kakra wate na ebasa na ya de ne ba na ya de so ho beto wo when nanti ana mirror say ye bedi di ne ebe no mo dia Lawson Herbal Mixture. Lawson Herbal Mixture. Lawson Herbal Mixture. Ebe buaw. Na odi da no kwa de na onum bia eyintinimu esanintinimu ema sabio anwanu ane aye de na pawi anwumre sade nam ye hwe na pawi anwumre mo ganam no aboa asiade bebetini abakwan na hoto abane padua mu de edi mpo ho odin maye na yade bekan ato doko so to wadro na so ngene be na banu madro hwewade yiye hwewonum yiye hwewona yiye most importantly never Lawson Herbal Mixture ayo search ba kron na yade nya enwane fo ni padua mu ya fa ne Nkomo on 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 0248 61 99 99 ye Nkomo I mean ka o say Lawson Law Care Mixture and ama ya body ne ensamrane ahotedin the virgin doctor aba o ma samo kofom eni genia wade ni mu ani o manye be ma no ompawani mu ohwe obisa won sebio o ma yesemu no sai na etiankasa oba ho na enka won ho a ne kon no so be ba ho sebio mani mu afache me wase kwa bia yekese a ontimi ma ho oba also timi yo obamu a na yo besima na usipi na usita ampa makeups na efe o shape ni e kama weave on efetew nanso mudi mo Nkomo te mo ho ase na mkohia na ne omanya kwa ommabi oba enti enka bo onam sabio na wasekwa bia yekese na enso egu pampan boni de akire waseke kaw ya na hyew utia na yekru kafra eye fashion ensa na wo hu no abe correct ya Lawson Law Care 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 Mixture and ya drone din ento me ensape aboroso enum na odi mu adanse mesraw infection timisi awo kwan etimetwa awo ede kwa akire impo obetimi ayensia awo na aba na wadi dem ye penkwada omuhu twa apomodin mu awo mu a Lawson Law Care and ya drone din abema sabio na wo chire obeme fo na efon esotia na eti hia na ehi na de doji mini ho metukwan me ba china da bi mesraw pedu pananom enko asem nchire ni pawati ni pakasa obeton bra ya okoi me say na de hye na ho da bi Lawson Law Care ani adrone edin pharmacy bia herbal shop bia over the counter bia bodi say open man memadru Lawson Law Care Lawson Law Care to akese no nanom yensa abroso enum na hwese bema no
emu anye du bio ama nsane nyina se antu anko anfamo na bema ne ye mu dia Lawson Law Care no wo de beye wonsuo na o de anom to paye Lawson delay man capsules o ya ade bi yes on pentemo ba ne ye mu ntino as o krokro ho kakra na so o yi achia ba ku mienu miensa ne ye mu na wo pe o obetimi ye delay onyini na bedin kwam ya pomodin mu a saboy saboy Lawson delay man ya do de din shrinking prostate no ama na hono kokram onya kwan emmam okọ ba na nche ne gia oho sabi o timi che wo ba na nche ho a Lawson delay man o the Lawson Law Care and enum watimi adimu adanse 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 61 99 99 Kana de shamo hweyen o man Ghana chi ewiase fana nyina ba bia ya je oso on WhatsApp +233 242 133 577 +233 242 133 577 and a +233 248 619 999 +233 248 619 999. What in Chemubia about a memedro Lawson delay man capsules. If any quanimu upon the cough from air no crack and natural. Untimi se ho kwan nemu no so hwe de de ye e wo onfie a na uso no mu no ba na de a ya de se e be babro so e se na wotemi nkan e pa wo cho mentwen ya de ye nroi ya de oho ya de ni ho oba oho oba ni ho wawari o won ya kwanside e for prostate bambo jozo twa benya hoden obegunsuo onchim e bi nkam onti yawo a Lawson delay man sabi woni dua bi e fe na ye krama kwoti a sebe woni mu ye dua bi din krama kwoti jentini mu adwuma mahogany enna ne moja 20 ni etwa entini meme dompe bi anim kasa bi anim o pa cho entibeti amana ija so yi a 20 ni bi Lawson delay man emu ono madra no madra wo din na wa dance na any side effect bia said on the din no and Lawson delay man Sompa Nkomo on 0242 133 577 and 0248 619 999. Berima oyentra se adwuma enyina ho adwuma empeja adwuma mirikatu adwuma nipa bransa no yanya on edion dia chi carpenterfo be bodua so pepa apostle attention at ease about 10 that traffic sa ojina o bra do fini wa bre pa o chow entrance adwuma enyina ho adwuma mirikatu adwuma Lawson delay man Lawson Law Care no be more dance here Kenji Herbal Apidang Misty Freddy Mens Habme Samenko Lawson Enterprise Oba Beki El Quadra so divile hade do bia sabeka Oheneni Adazoa emu na sene still in kind na yane moa Oheneni ana endom yada say Amina.